विसा उपरांत तुमकां येवकार. बुधवारा बायणा रवींद्र भवनात राजस्थान ग्रामीण मेलाचे उक्तावण जाला. ह्या प्रदर्शनात हस्तकला, कपडे तशेंच खुबशा वस्तूंचे प्रदर्शन केला. ह्या प्रदर्शनाचो लोकांनी बरो फायदो करून घेवचो म्हूण बायणा रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष संजय साताडेकर हांणी आवाहन केला. RDX खातीर बायणाच्यान जॉन डिसिल्वा. Gramin Mela is an artisan. You will come in state selling in the throughout India. Artisans you will come. More than varieties in handloom, handicrafts and jewellery, leather bags and jewellery ka real stones varieties in Rajasthan. Is 20% discount in the all handloom items, 10% discount in the jewellery and handicrafts, ladies tops, kurtis, chedidar materials. In 40 counters in only in sarees counters in throughout India, Bengal cottons, Tamil Nadu Chungudi items and Kerala sarees, Kalamkari Andhra Pradesh and saree varieties and chudidar varieties. In jewellery and Bhagalpur silk in more than varieties. Yearly 2 times you will come in Goa. Is very good response in the Goas in the varieties in the handloom. This summer season is very good collection and direct sale in the artisans. Very good discount in the pieces in the marketing varieties. Materials. Chudidar materials in Bhagalpur silk sets and comfort item in bedsheets, chudidar materials and Rajai variety in Rajasthan, Rajai chudidar and bedsheets. Rajai ka more than variety in collection in the pieces in handloom varieties. In total in 45 stalls in Ravindra Bhavan in Vasco. राजस्थान मेला ऑर्गनायज केल्लो आहात. तितून बरे बरे प्रोडक्ट्स आहा, आर्टिजन्साचे प्रोडक्ट्स आहा आणि समर वेकेशनाक जे लागतात असले खुबशे प्रोडक्ट्स आहा आणि ते एक इंडिव्हिज्युअल आर्टिजन्सान तयार केल्ले कपडे ताका लोकल लोकांनी सगळ्यांनी मार्केट दिवचो आणि रवींद्र भवनान अशा आर्टिजनाचे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करपाक आपलो प्रिमायसीस दिल्लो आहा तांकां, जेणे करून येणाऱ्या लोकांनी त्याचो फायदो घेवचो आणि बरेच प्रोडक्ट्स घेवन वयचे. हेच प्रोडक्ट्स भायर शोरुमान गेल्यार खूब कॉस्टली आसता, त्या खातीर ही एडवांटेज मुरगांवच्या आसपासच्या लोकांनी एडवांटेज घेवची अशें मागता तांच्यानी.